odlučili smo da ćemo se uputiti na bungee jumping, a onda da idemo na plažu. S obzirom da je već koliko je sati? 3:27, pa je bilo u redu da nešto napravimo od dana. Ja sam snimio, uredio, izbacio video. Uradio jedan vlog, kad se vratim planiram i drugi. Ali uglavnom idemo svi sada vidjeti kako će to Mirza skakati. Gdje idemo, Mirza? Letit. Letit? Da. Letit. Idem ispuniti jednu od svojih najvećih želja. Koja je tvoja najveća želja? Pa pokušat ću, šalim se. Idem Skočit sa bungee jumpinga, super, lijepo. Ovo je nisko. Sa krana da se baciš, da se može samo ono gumi. I onda možda poletiš. Pa nije. Djeca. Trokadero zatvoreni i posle. Ovako izgleda Ruža Rupić dok skuplja za svoj život, za plaćati kruh. Šalim se. Vidi, ima ovdje ovaj Ferris wheel. Uglavnom, Sad ću ja biti vloger kako Ruža Rupić. a što si se ti navrzo na mene, brate? Pa ništa, sprdam te, što si tako... Što si se ti navrzo na mene već danima? Ajde objasni mi. Pa sad si malo starija, moraš se čeličiti za život. Ovo je malo daleko za nas. Mi se skutrljamo dole do onog prvog kluba što imamo i goni nas. A ovdje ima ova plaža, što nam ljudi rekli da ne idemo na ovu plažu. A ova tu dole, ova prljava, kažu da se tu slijeva kanalizacija. Brate, u Crnoj Gori ti se svugdje smiješ. Ma znam, ali brate, ova je kažu najzagađenije. Tako da... To ovo što Davor stalno ode na WC tu ode. Da, inače ljudi, ja vam nisam rekla. Vi znate da je Davor, njega bukvalno možete samo da stavite u WC i da mu ništa više ne date, on će da uživa. On čovjek, od 24 sata, on je 10 u WC-u. Što 10-20? Gledaj, to što ja lijepo kakim jako dugo, to je zato izgledam ovako lijepo. Zato što meni se ništa ne zadržava u meni. A što se tušira 48 minuta? Znači, Pa dobro, šta? ko je gori, da li Mirza, da li Davor? Davor. Mirza se tušira minut. Nije baš minuta, ali Davor je na kraju. Gledaj, ja se tuširam 5 minuta, a ostalih 40 imam svoj solo koncert. Tak izgledaš. Mirza, ko ide gore s Tomko kamerman? Ne. Jedva čekaš, a? Brate, mene je strah samo što ću se penjat do gore. Znam. I nađo Zato smo slom. ti predložili. Nije govna. Mirza ode gore, ide sa Gerbusom gore. Sad ću skači, ali poslije mene. Pazi, ja ću samo trebat sjest, stat na ovo, ići gore s njima i već me malo, već mi nije Već ga broda. je strah, šta mu se sve Aj Mirza, Ne, ali pazi, ono, kao čuti. ali pazi scene, ono iz aviona, to će oni mene gurnit, pa će mi biti okej. Znaš, kao on se baci, ja se bacim s njim. A ovo ti je svoljevo svodat, ne znam i priči. Okay, you can sit down. Štrka, kako ti me izvini? Mali Mirza. Mirza, ja se temam, brate, sad ću ja da ti objasnim kako ćeš to da obaviš. Može? Frka. Brate, ovo ti je bolje nego s dronom da snimaš. Stan. Mirza, kažeš last. Ajmo, 3, 2, 1, može? Idemo, 3, 2, 1, jako, opa! Ne vidim šta gledam, ali uglavnom jebeno je ispao snimak. Jebeno. Šta? Šta tak bi? Tanke noge. Tak tanke noge, aha. Komentiraju moje lijepe noge. Uglavnom, ja bi išla više skakat, ali ne znam, ne mogu. Mercedes Benz, guzu je krije luj, da suzu pustila nije, molim se na toj kuj, ledena skupina, zna se lupiti nabit u mrak.
Rupice, moram tebe sad. Rupice. Da se nosiš ti u... Da znate da će mi Mirza postati deda. Nije postao Bog te. Ženi moj Ja želim babu. njegovu babu, njenu. Njegovu. A Lorin je postala muško. Ne znam kad je Lorin muško, ali dobro. Pa Lorin. Njena baba. Popuštiš mi da. Ja ću uzeti Jerković prezme, nije? Jergovi. Jergović, pardon. I da znate, od danas imam 4 sale za vjenčanja. Imam catering, imam 2 kafića, uskoro gradim hotel. Hvalite me, usta moja. I svi Nije baš- oni, kojih je pola mojih kafića? Sve što si rekao, sve je bip. Sve moje. Samo da Ah. znate da sam bogat. Dajem otkaz na YouTube. Au, drama, Ženim drama. baku. De please. Dakle, ja ću da snimamo Užas. challenge. Užas. Larisa će biti oduševljena kad ovo bude gledala. Stigli smo kući nakon ludog dana na plaži, stvarno ispartijeli smo se bombastično, cijeli lokal nas je gledao kao luđake, ali eto, dobili smo pažnju očito šefova pa smo počastili sa kojom rundom, ali evo spremamo se za koncert Seke Alex, s obzirom nam je tu ispod kuće dole, pa idemo malo džuskati i plesti do jutra, još jednom stvarno nismo dugo, prespali smo ipak sinoć pa fuck it all. Ali eto, unutra se cure šminku i spremaju. To je Ruža. Mirza isto na šminka. Lorin isto. Karik isto. To, maco. Sinoć ja odbila. Šta si ti? A ja ne volim tu pjevačku čovječ. Šta si ti? Šta sam ja? Šta si ti? Peder. Šalim se. Ovo je bio coming out. Mirza je napokon izašao iz ormara. Ruki, hoćeš ići sa mnom? Jej! Zato što imam ovu Prvo da mi majicu, vidiš. otvorite rezač, pošto ja ne budem. Ali reći šta? došlo je. Pa što je roza? To je Silan. Silan. Jel to jedina stvar koju Ja nismo ću čitali? Pa eto. Da. Brati, ja ne mogu da otvorim Ovo ovo, je- pomagajte. Tužna faca. Danas sam skočio. Ljudi, help. Evo, brati, plaćeš. Izvukli su. Ali ti plaćeš. Aj buk. Upravo smo došli doma. Iz izlaska, svi svježi, svi super. Uglavnom, tu bih htio završiti današnji vlog. Hvala vam svima što ste gledali ovaj vlog. I nadam se da vam se sviđa. Te da ste pogledali sve prethodne dane u Budvi ako jeste. Bacite veliki like i ako vam se sviđa, ako želite još vlogova. Također nemojte zaboraviti nabaciti subscribe na kanal. I to je to. Pusa.